Zdravo. Da li me možda neko tražio? Da li neko želi da se bavi online digitalnim biznisom i ne zna kako? Pratite me. U ovom videu ću pokušati da vam objasnim nešto više o ovom poslu i meni se sviđa zato što je posao globalan, znači iz cijeloga svijeta ljudi su uključeni u ovaj biznis i imaju priliku svi da napreduju i da međusobno sarađuju, pomažu jedni drugima, što mi se veoma sviđa i može svako da uči od drugog i da svoja iskustva dijelimo sa našom velikom zajednicom. Znači, nebitno gdje ko živi, svi su tu da vam odgovori na vaša pitanja. I mene je to jako privuklo. Ljepota online biznisa je da radi i kad ja fizički nisam prisutna. Kao sada, dok sam na svom regularnom full-time poslu. Najveća ljepota koju sam ja doživjela sa ovim biznisom je što mi omogućuje potpunu fleksibilnost da radim kad mi odgovara i da mogu da ga ukomponujem sa mojim punim radnim vremenom, jer ja još uvijek radim puno radno vrijeme. Nalazim se na aerodromu gdje putujem ja, putuje moj biznis. U ovom biznisu ima dosta nas Balkanaca koji balansiramo našu karijeru i ovaj biznis i našu porodicu zajedno sa svim što se dešava u današnjem svijetu. Naša najveća prednost je fleksibilan rad, gdje god mi idemo, ide i naš biznis. Moj online digitalni biznis mi je omogućio da budem na mjestima koje ja volim. Trenutno u Gradašcu u Bosni i Hercegovini, a živim u New Jersey u Americi i bavim se digital marketingom od kuće. To je biznis stvarno koji ti ne uzima puno vremena, zato sam i uzela da ga baš radim jer mogu da idem gdje hoću, da ostajem koliko hoću. Mislim, stvarno imaš privilegije, ne moraš sjediti po čitav dan 8 sati i gledati u kompjuter ili u telefon. Htjeli mi priznati ili ne, biznisi na društvenim mrežama bukte i po svim prilikama su budućnost. Zašto online marketing biznis? Za mene to je idealno. Mogu da se penzionišem rano, da živim i radim odakle hoću i koliko ja hoću. Uz to ću imati dodatna primanja i neće mi biti dosadno u penziji. Jedva čekam da budem malo više vremena provodim sa svojim unučićima. I eto, uživam ovako lijepo u svojoj bašti, u ovoj prirodi. Ako želite i hoćete i volite, registrujte se i postanite dio nas. Prijatno, čao! Pridružite nam se, kad mogu ja, možete i vi. Svako dobro želim svima. Ćao!